Bona tete na bona yeye ndidindolo na msango babe dongola su o dinala tete muna na mudi musangi o nyola joela sula bon bawenge dimala olanga o kalata Petro nyaboso bepasibao belonde benei miemba botia samba na tena dom na mo na dimalanga mo e sele biso di longe na tondi wa Yesu na tondi wa Yesu na bi wendenya nese lenin wa ase bwambwa na bonam musu ngedante di kom la kwa na to di tewa ate keye de tata mulo poneko otodia ne yenge ose sawani inkabinde ya bwese omon obosangi bosi ben maka anato ditewa atekeye de tatan keye de tatan keye de tatan. Petro nyaboso bepasi benei miemba bote asamba otenetila bena sula mambo mese jabebe binyo beso jangwa na yene lokane nde omoya mese binyo tondone ndolo nindene ibanja ndolo e madibele di mutila miube lotondo jesane mo nanune kaben esibe miunyungu lobole ya mo nanune motote kaponda jabea akusino kasuela bwam ya nyai na nyaya ndeda loba moto amatopote atopende ka mulangwe biala baluba moto amabole ate abolende bupane nginya nyena luba a mabolano na omambo mese luba akuse edube o nyola Yesu Kristo nyena nuben edube na janea obundea na bundea. Amen. Amen. Bona tete na bona yeye. Epasakala ti otete na momele. Petro nyamuloloma. Ama bolano biso. Botia inyongoni ya boso nde na tena yini ya tatan.
ebanja dibole biana tongwana baba mloloma mde betile di beboka beno onyolana botia kubana ngindi babonde bataka domla maondi na maba o nyola ebola Yesu Kristo. Tonanika musongi mwabu ukikino sisi ya bososo ngana bane bapepe bena basi dango na Yesu oniponda nde bakusipepele omudi ke ebeda baba mloloma pete Petro nde emaliele kasiki mela yala di makasano na bolane na tena wenge oyingusa miemba a London de biso wele sontanena miyami sukan ma bebe dibo meyembe njasu ditinga me onje yelunge iwiye omuka na tondo nemo na nune Yehova nyena nusungi biso tongwe na Kristo Yesu mbo mabele ombasa alome dipe biso mdimo musangi mudongamenti msele biso na kengenge mwene sibemo tisina diwele jemba mo Kristo mudi mubende janda na Mungu ane biso wele be tonjika umande di masobeno elongi ya nyola Yesu elongi pe ibende na ibole ebolo elongi to iwoi titi dibe noman manyolo masu yena isi ben ebolo nika pende mo Yehova abodino na otete na mwemba mwao muri musangi mulene bana bao nyai na nyayangudi ebe onyola betopedi ebe onyola bebolo na mwemba mwalo ba muwele belunge muna tete na muna yeye etengen sona minyama wenge buka kiele ni tombi dibe ipenye dibe yene na dibolane okabwam talenti di kusane no tete dibolane okabwam talenti di kusane no tete yena italenti di siku simo o nyola esesa biso momene de tete alele de bisoni ndedi na diwele beba pepe bongwanedi nate na njika di mene muna tete to muna yeye kango nya Kristen ebodi no wa ipolo no senge wa mena wende mongwane die nja omongwane no oni ponda pe omongwane no wana ndoa itaba toso nyaminda toso nyakumba etiti owa otete nyai ebolango esima beno pe onyolango nya wa momene janda labona me ndolonde edongameno jongwane biso nyene sibe jubea Yehova nyani dongamen itisina peto di wele bene ebole dandolo etengen la sosmende biso nume na yene yala na papalu ba abe biso na diwele jene njena ima dingele biso odi mene ndolao nyamo nima di bele mese kud mane mese na lakise mese tongyana nika pende di mende no bebebe oboti apete penya utonjika nya ya mudionde ule elebe didi banginya Yehova ulungela su momene anamse yalao anamse pebola nelao o dinala Yesu Kristo sango amen. Na mabolande owa masoma
tete lobala ndedi o nyola bonbunia o nyola iweya lunge na o nyola yene yala. Leye biso bola neponda boam. Leye biso bola neponda boam banja mia mebube. Ni kameno pe bobe tete. Ni kapende sula mese di masise ano. Ongwane biso uwele owe ma o iyo. Ongwane biso uwele owe ma o iyo. Ongwane biso na di weme o iyo. Tete na lobala ndedi. Wema o iyo obia o jemba. Ndedi kusano wakajabia. Na bia obe kwang. O jongwane na ba pepe nde jita ba tombwane. Tonguya na jabea di makusane no uwa. Awa numa sengemka. Pepele na tu sebolango. Na mabile wanyola mikusa na bana banyue. Tete. Bola babongi nyandolo. Ni madibele mese. Ni matesepe babo wonja. Na mamese wena mwasinge di na no abwanyongi olule tengene. Babo. Na mabile waonyola mamboa masu. Yova lobala ndedi. Wanu bimo bambuka biso. Ose be popo baba sango basu ba mamboa. Okengi sepe matanga mabu o eboloye no bake no babo udinala Yesu Kristo. Abia bana bamboa. Ubene koda mboa. Dena bia linge ya mboa unje na yemo. Na masosme uwa. Onyola mwimba mwaloba. Mwena mutimbinde be kasongo ipe na besanga. Nde mulema mwa babi na bamukeye musi bepe mumena musi bise momene na wa papaluba komande dango na yela wa ma nde na mabile no wa komande dango na tunga na mdimongo msangi wa beno timbisele mambo penya unala Yesu Kristo na mabola wa masoma abake ila ninponda umamongo na epolu ili elepete nyolo ewe elepete be na mwimba mongo mulonde jita di mabwenyo ngai obia uwa unala Yesu Kristo na msela mbote kaponda ndidango nisibendi mene. Amen.